Tim official telah berada dalam tim official teh. Tim official telah FC. Tim official teh medal kan orang doni. Oh. Oleh champion trophy winner satukan. Dua dia cuma satu sama lain kan kapten juga. Untuk kita, kita nikah kapten Pak. Lain. Let's go Festival Sabi Sumdi Pama Under 10 Champion Kanan Football Cup teh ini ya. Next player to jersey number 9. Masuk dulu karena untuk gol. Ini. Oh, kan medal. Not chunjom bele hal dunia kalpeula booming tanare puki makan medal. Not tirang gol medal cuan puki makan champion trophy kan lan chunjom dunia. Oh, kan. Oh, kalzeru. Oh, kalzeru le. Oh. Oh, kalu cacaru. Oh, gold medal. Or akad buka. Brandon. Apa cengkat cu tim official teh kalau kal vengal rola tim official teh Pathum tim official Kanan FC tim official teh medal kan or vengal do ni oh no Pathum man au mai oleh champion trophy min satukan UF dian ki makan som sun zomanga laya kan captain tunge lodong tu ka tunge ni ka captain ka alaya. SDF S Group Festival San Isam ni panga Under 10 Champion Kanan Football Club teh ami khát hàng là lâu lá cho những cái infield finish match lên fan sớm bằng các ground pole là mấy cal tong under